Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastor i-channel iNewFlick. Sicela ukuthi ukubalile nokufanele naku ungakwenza subscribe nokulike nokunikela kwi-channel makuthi uyasizakala. Sibheka la uJessica Nojawe Jessica Nochawe nojawe uthi ukuphupha unganazo inwele kodwa kumile izinwele ezimhlophe. So I don't know ukuthi akanazi inwele in real life then kodwa iphushensi yabona umile inwele noma bengenazi inwele iphusheni but sekuhlumile lezi mhlophe but ngicabanga ukuthi the meaning izoba similar because of inwele ezimhlophe eyimilayo ikhula ekhanda lakhe. So umile inwele ezimhlophe abanye bathi inwele ezimpunga isizulu sithi ezimpunga noma bayibesenzele igama elithi inwele ezimhlophe. Ile inwele ezivela kumuntu osekhulile ungaba isalukwazi noma ikhehla umuntu osewumkhulu ngisho njalo. Inwele futhi ezimhlophe ziyavela kubantu abanofuzo thothi nje mina njengami kimi izikhonyana encane so inwele ibizwa ngofuzo siyavela noma kuthiwa still young below 20 uyaba nazo very young age uyaba nazo ziwufuzo. Abanye abantu abanenwele ezimhlophe abantu abane-albinism yabo but asikhulume ngenwele ezimhlophe. So ukuphendula uJessica uma uphupha inwele ezimhlophe lokuphendula nawe ukuthi number 1 uma uphupha inwele sikuthatha njengoPaul uhluma zimhlophe lokho kungasho ukuqaqeka ngokomqondo, kungasho inhlakanipho nokukhalipha okukhulu okuzokulethela udumo nokuthenjwa abantu ngokuhamba kwesikhathi. Izaga 16:31 ubumpunga bongumqhele wodumo bufumaniswa endleleni yokulunga. Izaga 20:29 udumo lwabasha lungamandla abo nesivunulo sabadala sengubumpunga. 2 ake sithi ke uphupha futhi inwele sikutshela nje uPaul uhlumazi imhlophe lungabe lusho ubumnene, lusho ukulunga nokuhlambuluka nobungcwele kuwe. Isambulo 1:14 futhi ikhanda lakhe nezinwele zakhe zakumhlophe njengoboya bezimvu njengeqhwa namehlo akhe njengamalanga bomlilo. 3 yenzeka futhi umuphupha la inwele sikutshela njengoPaul uhlumazi imhlophe ligabeni lichaza ukuthi luchaza ukulondeka nempilo ende nokuthi ungasukhule uzukhokhobe. uIsaiah 46:4 noze niguge nginguye yebo noze nibe izimpunga ngiyakunithwala ngikwenzile lokho futhi ke ngiyakunetshatha yebo ngiyakunithwala nginikhulule. So number 4 ingenzeka futhi mhlawumbe uyiphupha inwele kubo sikutshela njengoPaul uhlumazi imhlophe ungachaza mhlawumbe ukuthi ingenzeka kunemimoya kwembethe noma kunemimoya yezidalwa ekwembethe wena ngoba kungenzeka uphupha lezweni ezimhlophe umuntu onobizo likamoya owembethwa amakhehla noma owembethwe isizalwazi bese ubona ke lapha inwele ezimhlophe kuchaza ukuthi wena wembethwa mhlophe amakhehla noma wembethwe izalwazi yabo labo bantu labo abayincosana. Kuleka kuyo Jesu, siweni phansi namaduleka